Okay. Hello, and welcome to e-gospel YouTube channel. Dunia hi Sunday ni special live in the Balkit yo hi in live a hung za ho zo se the bon cha vin pakai Krista minin kahin lim kinovin so le dunia ila wa hung thakit evangelist pu jong amazon kahin lim kinin evangelist soneo jong avelin kahin lim kit ni Amen. Ele so pate ho dunia hi pathin thu a ini ke holim kit ding o hi in dunia ke holim di wa kahin dei sa o chu hele alhang pi a Christian tam ta tu la ya lep la na tam ta lep la the ho i busy ham so le dunia a ke le e gospel le ATM channel in video a hin sim jing ke ho hi cho hi mi tam ta chun complain ti dam na tu an ha sen ipija ke sim jing ham jong chu ne kha kan se lan ding hin ban ting le ila ova Lhagao tu pon he ti a mi tam ta na ta san na hlamang hi chi nat nahi Lhagao nat na pa hi ipia ki bol dam ding ham ipidinga nat nai izana hele a symptom ki jan jenga anat na ta ki jan lowa na chu dam ta lo di ti na hi ni je banga chu tu ne hi ita banga chu hi chil hagau na hi izan dam ding ham ti kaung ke holim kit hlan ding hen chule thil dang jong in sei diu hen chule thu kan pat han masangin koi tabang comment na question dong num ama hele na hin do theo hin tu tilowa hele chilaya hin phone number hin ta do kining kating phone number hin ta do kining kating koi tabang question dong no ma hele cha henan do theo he ichi phone number anuya ki pi hi koi tabang question dong no ma le awa alai khat hin koing kating chunglang hin koing kate miu sin mo theina dingin chunglang hin koing kating ke koi tabang hi chi ka ke holim na sung hana question dong nom ho bo kati ha ong lung set in question nei thu do nei nom ho bo sin bo se in na hin call theo ham text na hin bol theo ham whatsapp nan bol theo khat pen lung se ten question nei hon se lang ai pi he le to he ke holim na kan pet lon ta in ai le evangelist pu ilim ta to ke lonin ama an jong itabanga tu la hin kho man hinam ma neu khat khat le chang ni sei nom le phan pitading ka te evangelist pu in na sau na hat poi ti sei sound so ke sao nong sang u khai na mo chat na chang kha dei ni sa kin go viewer hon lu set te in sound phado mi tan check phanamo ko ki zanam hat nam ko ke ha za loham check cái gela hi hat ta ka bol he ka ti hi nai pi hele wa chong ki ni okay ha gen ta na phai hele ke pa mi phat te hona pan taw hitin live streaming le hin chu tu i ma hung ngai chu ji hin chu viewer hon lung sit tan he themon lang na ai le ke pa mi me viewer jo sin bon sa an kain lem min an slai ATM chen ka ti di chen a kho he gospel
so qua bằng bôi tổ cho lại một nữa cũng còn kịch tình hơn nhé in sam tay được cầm in bây giờ bật thiên thu xây thì ini xây còn kịch đến một tâm rồi lang chú gam sumo email mà liền peno mình thằng ta cô này thì tập bằng chiều thêm tí kia rồi dừng điều comment là đúng ngay hình cho cô nó xây đỉnh này hết rồi ta nó tí gì thì ba xây đỉnh hết rồi gì và cho tầm tí là và mình in xây đỉnh cái hết bé xây gì và cho apart đúng rồi ya patin pui cái pui này bên ya cho hết cái cái cho phát km này là điều thì có xây được không này xây đỉnh tâm vào gì GMFDI dong hi hung zao ka pe ji mai ai chu thila pu ki chip na khat dia bol ki chip na khat chu i di dana cho po na sei ji mam na ti da no ka dung dong ta ba ko ke vi ber ho hi ya chu pathin ngai lu nei wa pathin tu ta hol nei wa hi le ai te ke cha hi chi khep na gal ila wa mit mo chang da om pe ni na sa ta i do ngai mi gam da nga thiem gaul he mo tu sim na sei ji mi gam da nga diaboli ni gam so mi gam so pui mang dan thu na sei ele nang ma gam sunga hita banga thil gim nei ta khat pachi no nge ti thei khat pen ji ma ipi ti da na sei ding hello wa ni na ti nang dan ni chin hoi te ke chan viewer on nei ba ma pathin thui sei thei ni sei kit du in ke ong kadam share na in pathin lung sit na pathin na sapa tong jom ding le pathin tu lang sam jing dinga ki hu wam phat jing ka he chi chu tu lai ta condition he ki pa me evangelist po in okay laya question dong nom hon question jangken na okay chila evangelist punan sei na bana kain sei be nom chu pe ham tele to hi video hi hung ki sim jing ding hi kanga lo diu hi na ti lo ham evangelist po kanga lo diu hi aji chu hi chi ila wa thilum hi ho ako na hi iki hillo wa le hoya UPI ipti ki hel diu ham na he chu he aki tu pen chu ya chu sei di het lo wa hele ve khen khenutin ipi hung ki sei di ham poi mo khát là ni mi mít mò nó sẽ cái việc hệ bộ in xây độ đi ngang lom tam tạ theo luôn mà hiện giờ số không cái ball ding ding hiện ai bị là phát là pan tàu tên tu hiện ama sẽ bên cái hậu lim nó đi và hiện evangelist poto không kiểu hậu lim hơn để khát nó chơi được phim thế là tu là ya hichi false revelations cái thế là thu phồn cái ball nó ho thu phồn lem cái hẹp lạ nó ho hi na hi cho ta bằng tâm ta hi an sa hi tan ila wa zong mi dang ho gam dang ho ti da taw te to nagale naung hu ka vet na hele na tu zong hin YouTube ma khon hol leo chen adim ado am cho hi ta banga gau thu ta banga thu saya na prophesy bola elo like zat choma mi su dam na healing ministry o HO dim set cho ahin ama ho thu chu ke sei pon tin e ho la a an sa ho hi evet na hi le hung zinga to jong hi uma amma ban jong le hung dinga kilanga chu eja chu tu nia hi i sei kit diu hi thu ta ho chu ipji a hi ta banga hi lep la na ho hi bai che khena i la theu ham ni khat ni chon evangelist pu to ke hoven ma jong chu kalungel whatsapp achun ka thon ka sein ipji al hep la bai ta i moham itiha hele e ho iki hil na ho hi ivet na hele lep la na thei bai che khena lep la na thei tam ta ita san chu aji chu khatna ga sei dinga chu mi athi le alhagao a na la ye alhagao ahung leng do in e ho in hadam la na ho ki bol kit na chu ban ding le doctrine langa ti dinga chu isei dinga hele ai alhang pia mainstream christian ho to GMFDI monat thilhapa in thu a hin sei do a hu ingaya hele pi sayam lalto na khat omin pathin hi mi khat bo hi in apa a pon acha a pon lhagao theng mi chomin a pon mi khat bo hi in pathin khat bo hi in
lal to na khat oma chu ipiti laya chu mi thuma hi ala koi pen to di ham ti ho po ain sei vin na aban ting le lagau thu hin phung do pa jong khun ipian seyam te le apa khang acha khang lagau thiang khang a khang khanga ki hom khan kit hi chi idea chu ho Christian sunga ipiti hung ki hil lut hamatia hele thlang pia chu theology simhon ahead the Bible simhon ahead dispensation the 7 dispensation kiti ho ko na hung do hin ipija tu nya hin lep hlayum the hom te la ikhil na ho hi tam ta hi chi lep hla na theya i thei naw chu ikihil na ho ji he ka ti na evangelist po to sang ka ki ho bin he ja chu evangelist pun jong hin sein tin what causes sincere Christians na Christian ke ta san ta ho jong hitabang thu hil hem ho hi ata san jing wa na pathina ko na pet mang jing ham ti hi nang malungel them khan hin seo Christian ki bul phunau hi phat ke cha irut ko si phat ke cha vet ngai a ki hem sa ke ta na ai ho hin GMFDI ga lut khel hi ai lo le to la thira ga ho khel hi khep hlam da na ki gel ai lai chi umi jong le a ki hem sa ke ta mai ai a chu diabol in ki chen ta ai ki chip nau hi tam ma ma jing ai in Bible a chu Jesus Christian ki chen tan sei Jesus ki chen ta thu thi ngai ni mo sa chu phem ti ti ngai Matthew bung som ni le li ho isim tinga sing ta le Timothy bung li chang khat lo isim tinga ban ta le Revelation bung som le thum aban ta le bung som le gup long ho ki chin ta diabol in khat na hin to ding dan thu ho ki chin ta ho ivet tinga hi de tu ni no nga hi Satan in a hin bolding counterfeit na to no hi counterfeit ki di chu ata ki lo ai wa nga chu na hi di ni to ta bang hi na sata tamatam ding ti ho hi ki chin ta si Hijila je Jesus Christian abul pi pera the main deception a man ani min pha pen chu mi tam ta kamina hung dinga hi ai la no ho imachan ani kira pha sa hi bin ti chu first as Jesus Christian to say chu amma sa pena hi khetnaung lung ding in ai la no ho lung dong lan I machan ni kira pha sa hi bin ti chu pa kai Jesus Christa kam chang ma sa pe nei ke ma mena mi tam ta hung dinga hi chu ding ta le false prophet false Christ tam ta hung dinga hi amo chun signs and wonders tam ta hin bol di wa hi ati chiteng ta le kong na ding mel chi na ding atia gal tu tham ho nam khat le vai khat no ki do ding ti ho thu ki chen ta Jesus Christ na sei su ke hi cho chu pathinin ai ho ki chi thei su ke ni nga agam dum kun ding ta le le si ding dan ho chu ai ta ke cha ni sei su ke sai ai le chu mi tam tan ki hello hi la igam sung wa hẹp na hung ding i Christian ko hẹp na I tu dio hi thei ta lo pa kai kam chang mel chi ta lo hi la ai cho ta bang bang ngan hung hung ki hẹp plus ai ta in chi ya chu Christian tam ta hi tu nya hi bui lo na dinga ki bui I ha sat lo dinga ai man gen thei ki bol do I ta san na wa hi na sata etek ko mai I chu tu lai ta ai ho la dinga ai ho ki society sunga dinga hẹp na bul pi mai pi tuy sang liền bunga ki nom jing ichi thilana to na pe ni e wo chang cha mu thia mu me ya ju GMF dai chung chang thu hi no ching khulam got na se le alei tu la chio got na se thu ki sei po hi chi tabang ila wa om thei hin I te dan na ai ho hi Christian hin kumandan a root cause I fail I doctrine ho hi na sa ta ki khol thei ni na pathinin to gon asiam na gi ding ka ta sa nei ya ju tu ni hin hai ta ki ngai tu hi ti viewer ho hi bin chu ting ta le mun chum gam chum ma thungai ho hi bin pai ta ke cha in thi thi gyal phale wan GMF de ya mas pena ki hap naw chu pi ha samang boy mas pena ki hap naw chu pathin thu Bible acham kim poi ti Bible acham kim poin abanin Bible sanga cham kim zo ke man ke henai ti chu na pathin hi hung pi hi ti hi chu mas pena ki hap naw anin a pathin chu thila puang kilek ma thila hin sola ai wa dinga revelation tha bi ang pi na chi chu devils kiti thila ki ti chu pathin in revelation a in manai tai ti chu ani na chu vantil ho chu ting ta le mit thing pol ho loya hung thei dinga hi diabol ai hap ki ta chu ani na chu ipi ki tam tia hi le pathin chu ai ho se
vanui pompi hitalo ai ho se inam pompi ku kinam se tung do denga hum ki sabui dana hi ali na chong hep anga na chi phem ti tinga hi le Krista hong ki ding le vangam thu ki ti mo mong ging talowa hi chilai le tu la pathin hin iskobu a hin su newa ai ho zo si focus hi chunglam thui tu la i focus hi ku ki len focus ne dinga ong le hi chi point nga chang chu tu ni hin dro do ka ti hi chang si chu tu na email chi du ka dei hi a chi ipizia tu ni a hi thilapur hi ta chi hep theu ham a khat na Christian te ita san naw ni chi zom jing sa chu phem ti tingai le Bible la ikingai su ke ti su ke yu Bible la kata sane ti su ke yu ai wanga Bible ta san dan hi Old Testament aki khen New Testament aki khen Old Testament chu sim sim ba ki sim New Testament chu pathin phut thin di sa ba ki gel hi cho ta ngi gel wa pathin thu i dei lo lai lai chu zu ti adi he ki ti pathin thu ai mani dei lai lai chu gentle te hagawa Israel ha ding he ki ti hi cho ta ma chu Bible di undermine ki bo Bible pumpi ai ho ki le dinga ki pom thei tel hi ji to GMFDI ki bul phu ma sanga pat na diabol ai ne hap na ai le thil ha ani na thil ha pen chu ipia pathin chu thil ha ki la thei ham ai chu Christian hi wang wa hi i Christian hi na wa hi pathin in thil ha doi le kaw ta san dinga ai dei nai sai ai ma ai ho chu i Christian hung hi sung jing wa jong thil ha thu ki sei te te lai doi le kaw thu ki sei te te lai kaw si te o me amo cho kaw si chi la ai ki te te na lai chu GMFDI ma sanga pa nai so ta mong chi ta san pe hi a chu diabol hi hung ki chi ma hi chi doctrine ho cho hin man cha tu nia practical time la vai le mi tam ta na ki ba hu ta chu hi chu akilem la sai ni na aba na mi thi ngo ang ki la chu ipia mi thi ngo kai pol ka hiong ti thei kai van thil ka hiong ti thei ai chu Christian ta san sa te hi mim kha thi teng ta le conscious so na khu he thei khat kyo pi thei khat Lhagao leng ga ma hin ei ta bang mang kha om thei na lai ti ta san na ki nei na pa chung hi chu na hi chu chu diabol in ai ma na practical ta ung hat ma chim khulam diabol limang ki chim nu chu bola akilep sa azong tin Peter ho Abraham ho Moses ho Elijah ho kilep ki tin lai chu na hi chu ta bang chung ni chu aban ta le aban ta le nam khat specific nam khat focus ni nga ipija yung lap thayo diabol chu ipija ku ki se focus he dinga diabol chu yung lap thayo aje chu Christian hi wang ma chu ipon sangwa hi nam fanatic ngan thung fanatic ngan ku ki fanatic ngan hi je wa chu nam ngai lu te ku ki ngai lu te hi ve ti a chu nan nang ho na me ka ngai lu di sat ne ve ti ding ông tay đi ilung muốn thấy nó điều ai hiện giờ diabol từ practical time là ba iki bol ha za cho so cái điều na iki bol ha za cho i cho tu nhà diabol ai hấp nào chu tiếng ta đi focus vô kia ta chu tu là ya Christian ta san sa thì i pian thap bo la bui phai jing ai mà bắt hiện tu yêu đã kinh na lin pen atup le doi ninu no nga thilung so ding na na to ang lung ding ho bắt hiện ki chin tai ki ven na di wa ai lo thu phun le kha bo de nil le kha bo koi ma sim tan a sei ho jong kin isa a sim ho jong a hin hil chin ho jong no mo hen nan thu ni hil ve ni kiti hi choi GMFDI ma sanga pa na mi him te ni wa mong nau ta chu ya chu diabol chu nga i focus chung lam focus ya pathinin ei gun pi pen su tu ai local domestic ka mai mia e ho nam phung chang thu me mia politics me mia focus dinga diabol i focus ung hial ta chu hi cho ta banga chu iniwa mangna we ya chu tu nya hi diabol ni chu ta banga point nga ai na penu GMFDI mang chai na penu hi ki chin ta het chin ningo i Christian ki bul phu na hi pathin thu mo mo hina hi chi pathin thu hi nga hi i ki bul phu mo mo hina i fail hi ki bul phu mo mo hina diabol ai het na ho hi hoi lai root cause ha kon hang ki pan ham hi choi tu na i khol do te dio tu na ultrasound ki bola MRI ki la blood test ki bola diagnose na sata ita sanat na ho ki do banga chu ilhagawa ina na hoi na sata diagnose bol de epizia virus len pen diabol chu ila wai ta ki chem them ti pa chu khol lo te ni dinga hi chu point nga be sa chu na sata thui sei de ka sei mo
Ichalaya nan sei khat la achu kan sei be num khat chu bi ham ta hele veleu chun GMFDI hi ni khat ni chun na mi khat nin pasal khat in thu khat in do so ipi se yam ta hele evangelist pu ipiti dana pathin ama ta hung kelanga mi bol dama ipiti dana chu na ta san thelo ham atin hiti khat hi he kai mu dol hin sei lang kati na he nge masanga GMFDI hi he chi mi jo sin hoi tan ngai velen GMFDI hi founder nun jong saitan bita GMFDI full form chu bitai Gospel Ministry for Disability. Okay, Gospel Ministry for Disabilities India hi chu ana kong chat mo ho tibukim lo ho avet cho hi chu anabol jing a hi na that is good thil pha bol hi koi man chu ki sei lo cho anabol jinga koi man imai sei lo boy lo cho ala chu bana chu abana chu ipi ha min tawdam pi ta na he cho na tawdam namun ta he cho mitam ta na chi cho min ata sandung ya chi wa ta ki taw so cho founder nun jong ama right to exercise our own freedom of religion cho abol anei ja cho man abol cho ewa koi mani ma ki sei lo cho ele tu chunga hi lhagau thu phon nin an bel ma hi chepa hi nampi zo si pastor zo si an chowa an kowa hi chi akuna hi hung ki euza hi cho hung ki sei hi cho ipi ja hung ki sei ham tele anjua call hin bolat question hin dong pa cho ni pi sei am evangelist pu pathina ma ta hung kuma anadam mo ho jo mi bol dama ipitana ta san thelam ati cho kyong ka sayin question do to go ma chu sincerely ado hen na ka sei ta cho helai ka chu ne khan il he khan ngai GMFDI khu masanga chu abul khu founder hon jong a sei hi video jong hi akam chang ta wa sei hi ama sapena hung lut khu pathin a he poi babart sunga khu vai phaite khomun khatna thilha khat adi cho thilha ibita bang lhagau lamdang tiri ta bible kampau ja dinga le lhagau lamdang e ho het ya thilha sanga khat hunga koi ki dei cha tu se hamna chi a chu hung lut na hi cha chu hung ki pan hi cho lhagau bu hung lut hi cho babart sunga khu pathin hung lut hi lo bi chu me thilha abo anen muthim hung lut masa cho hi chu khu hung lut na hi chu wa khu aban bana tui kang atiam koi tiam hung lut na abana hung kya het na chu iti ham tia le siwa na aban ting le kobru hi cha pa na chu hung min thang ta chu thilha ho yang alen diu hung hi pha na chu thilha jong neu cha khia hung ke pan hiya alien diu thilha lien diu ho hung lut pha na van nui le sit van nui pathino hung lut pha na chu hung min thang diu ta chu mi hon an sei pan ta na ai le chi zo wa chu piung de tam ti le hi chi thel ha lut na mun anen abo ki da ta pathen mit mo abo mun chu i piung de tam ti le van ti lo hung tai tu chu van ti lo hungin Gabriel hungin Michael hungi atiu chu na ai le he chi wa chu ipian sai ki ta wa abana chu hung kai sang ki na pathen ama ta o in hung vilve atiu chu aka le pathen lagau thing hungi atiu na ita chu kichi mo hit chu ya chu babart sunga chu thilha jong lut pathen jong lut ya chu bible in bi sayam so de ho pathin muthim le khova mun ki kop thelo heti chu bible chun ki chi ta pathin le satan thilha lhagau abo anen ho chu ki kop thelo ho chu mun chu ya chu abul ka ti chu ya chu igam sungo wahi tabang lhagau to phone hi nat nahi chu lhagau nat na ineu chu chi hi ibol dam ngai chu bol dam na dinga chu tu nia hi nu chin kholam chu a hi ti in a khoti in ai lo wala babar chu khoti in khati in a in chen a semen ti ho chu symptom he chu kai mu dola na it's the symptom
anh na symptom hi bo cho ai wa hung ko na chu bul chu hi cho veleo chun adi lo dan le lhagao phalo lhagao di lo diabola kon akipat dan chu veleo chun he cha chu I pei diu hita chu ita san lo di ya tu na pastor ta san ta pathian thu heta ta thu khel ta ho en he chi hi ata san ta chu he chi chu he chi hi abul abal ivet nai le adi lo dan le na pathina kon hi lo dan chu ka sai do no men evangelist pona sai be no ma len seo chalai ka chu amo ho bul le bal he na đi chú ai việc này rồi như xây dựng ngay sai trên sân mà rồi nó tạo ba chú Bible là chỉ biết tiếng Anh ấy bắt hiện na chú một thêm dòng mà Christa lại beler dòng cái tụ nào hiểu thì chú cái chiến ta cái mũi chú lệ thilhama sapen diabol iti pau chú bắt hiện cái chiến ta vana ama to ngay lúc na lal to am sunga chiang hom dengan ni si mai pathin vai hom na sunga pan mun len ta lopi ta tu dinga chung nung pen ti dinga thil sim la dinga chung nung pen dinga pathin an tun choi ele ba tongo lucifer amama chama ke hoi thon le kil sa na ai ha ha chu thil ha hom ke su sa chu pathin to ke khan chat ni lo ma na pathin to ke khan chat cho le ya so ham cho hi cha ke pana chu pathin le lucifer ki ti chun iti la hi ta yong le ama te dinga chu chan bo ki ti chu sim ko te to chu ai le và na chun gal ni ki sa in Michael in dragon chu ga sa kumin ai la dragon chun gal ni zo ta poi chu pha chun va na ko na mo nol ha me to ki chi ta pathin thun in mu sa hi ti chu in ya chu pathin hu hin na to gun plan of redemption ki ti chu satan in ki chin ta ti la bula hoi thona ni ya satan ong ki swa ki pa chu pathin na to gun chu so sitting a good jing ai pathin na to so sit ding gu hin pa chu tu nya chi lai mo na hi ku ki te I pathin me in sol pi we ama chi o dinga a revelator hi ki ti mong chu hoi tai ngai tu ti nga le ki let na la ang ngol wi pe na hin na ai chu na sai tai siwa ko ruang lu na hikit na lai chu nga ti dinga robot chu thilhan aman cha dan nan chu be a hoi mo na thei pen ki se vo kung to nga man ti nai chu thilhain na thagau bo yo si a chu khol hom sa a chei na a dei den sen se na pathim install ati a chei na pathinu ke he game abul la video di dia jane se chu ipi bola nei no ro gu te ti ham ke na pathine ki ti chu ipi na bol na ham ati ati chu I ti chu in hi dia jane ki kha sa in na ching plam ki ti noi ya chu hai tai ga ti ngai le ipi ai ta ma chu ni ki lem na theu ham I ti ngai le pathin thon ki chin ta ni se Bible hi emen na sa mo hin bol ting ta le Bible hi na sa mo hin bol ting ta le ki chin ta mi him ki ti hi Satan anok no ma ke hi ti he ngai bet sana pathin warning ani bol jing wai thu put mung som lo go chang som le li ho chi ti ngai le hi chu hi thil ho Lhagao hi vin amo chun lei si nai mel chi na ki dang a bol hi ve ti chu hi chi thil ho Lhagao chu hi ti chu ai le Bible chi sim ki ti ngai ki chin ta First Timothy bung li chang khat na chu Bible jeng ki chen ta na sai ki isi ma hi le timul tho om li we ni na no nga thilung no mi pathin in hi ta na sai chu Lhagao thing ki chen ta na sai ni na no ngam le mi kim khat ta san na ko na pul ha a bang ta le Lhagao ho mi su lam bai na do ha le thin ho thuila hang lung lu di ti chu ai le ahung ching khola ma hung pa chu koi he ti am sam ching khola ma hung pa chu thila he ti chu na go bru he ti chu Shiva he ti chu ai la Bible jeng ki chen ta ni nung lam ting le thilha mi tam ta thila tu siang lung lu ding ai ti chu ai le chi thila tu siang lung lu ding a ti ho lo chu I ve ti nga hi le Bible jeng ki chen ta sei ki ni first second Timothy la nga tu mi ti na sei ki ni azia chu hi tamang pha ri hung ding ai ti ki chu hi tamang pha ri hung ding mi on twil pha ki chi angai thei lo ding na twil pha ki chi angai thei lo ding akulu tha tun pinning ama lungai chat dung zia ni la ki khom ding wai chule thuta akona anawa hei mong ma mo thu sima hunglam vai ding wati chu thuta akona anawa hei mong di ki ti chu pi sei na ha Bible la thuta chu pi sei na ham Bible la thuta ki ti chu phem ti tingai le John bung som ma sagi chang som ma sagi na Bible chu ki chin tan hi ti na sei ki
thu ta chun amoi su thiengin aje chu nang ma thu hi thu ta chu hi ati chule zon bung som le go chang som le li lo chu sim tingai le jesu christian ki chin tan sei Lhagao di ta chu ahong ting bang le ama chun thu ta lam zo sia ne hil diwa hi ati ipi sei na ha ninun lam ting le mi tam ta thu ta ngai na ko na annaw hai mang de ti ai le thu ta chu pi ham jesu christian na thu chu amoi su thingin na thu chu thu ta he ti ai le hi chu ta chu pa ne hil chin ni ham Lhagao thingin ei hil diwa he ti Lhagao thingin ei pui diwa he ti hi chi Lhagao thing chu ni pe ei pui diwa ham hi chi na thu thu ta chu hi chi hi ati hi chi dong zu ai pa thi na thu ai pui diwa ti nai ai le hi chi GMFDI Bible as pathinin melmalin pena se zon bunge chang som ni le lina se pa hi tai se chu na pau diabola kon hi bowi chule na pau lungut lam chu su bul ding na bol nu mui ama chu ati abula pana tul that pa zo sei pa zo pa hi ti chu fathers of lie ati chu hi chu pa chu thilha he ti chu bible ele ching khulam itino GMFDI kausi business bol no chu hi chu no koma chu diabol chu nga siwa ko bru ka hi ong ti chu na hi chi thilha ki ti chu bible in zo pa hi the fathers of lies hi ati lai ta chu hi chi pathinin thilate hin solin pathin chu iza kai bol thei pa in pathinin thilate chu thu pi a hi le amona de ya naung to theiwa pathin a sei sei chu ong sei sa oi ati ye chu ong ki phom chu thila hi chu bible in zo pa chu he ti chu na pathin mi in sol he ti pen chu pathin o hi lo wale thila ke patna chu ei ho in trans communication pen chu I accept theu hi lo mai ji a chu zo a hi na pa chu ki chin ta phot chi re in he a chu kanam mi te ho pathin thu thu ta ki tia ko na chi na ku lu I hei mang lai siu le bible thu ta ki su thing la ding di pen Lhagao o di ta pen chu inung sun lai siwa chin khulam to bunga wa mang ni in tam che dio ma ba na dong satan in thang hin bo ben lai di ye jun tu nin thu tan ki le ki ti win pathin thu ki su thing ti thil ha ki ti na phat phat chu I christian I ta san now I dok tu ma ko ni bo bum pa yin pe mang ji ti le ti tu na pa kai na ka ti ki pa me chalai ka anan sei na ba na ka belap kit num chu Lhagao thing pakai su krista in ta san cha te dinga tau pi in Lhagao thing atip pin ka hin sol ding hi lamon sa Lhagao thing chu kan sol pi de ti ele GMFDI pastor ho lam kai ho chun tu nia hi Lhagao thing in ehung vil diu hi na Lhagao vin nei vilin lang ta isa sa we lam tua hi Lhagao thing khang hin Lhagao thing pha dei ja cho hung vil tau hi me ibidang na ta san lo ham ibidang na nung sun sun ham atiu cho ai la bible chun Lhagao thing hung ting la hita khu mun khana khu hung vil dingo mun danga chi do lo hela in sunga ho ki khum cha khe de tiam bible chun ati lo cho bible chun pi nan sim do tan khat very important verse khat na ipi sayam Lhagao thing ahung ting le khat na aman thutta a nalam kai dingu thutta ho na gel do sa dingu na hil dingu hete cho aki sei do sa ho pathin thua scriptures aki sei ho chu he will teach you ati chu Lhagao thing chun na khat aban ting la ani na he will convict you of your sins it's on sit na ho hi ki si theina ding lung hai theina dinga na ato de cho mi him lung thim a khel ding mi a khel ding na pathina jesu christa hinga a puilu ding ping tha ding baptize sang ding christian hin kho aman ding ati cho na Lhagao thing na to cho hi chi amen pe na thil chi te ni chu ka sei no men a hen la e hon tu na Lhagao thing ong ki e hung vile ati naw mon jeme da Lhagao thu phone khoi ta bangong pathin Lhagao hi lo na chu lai chu imu theu chu aji chu pham te le lung thing sel selai sei ding o he na I sel le thil hi phapo in aki khom ho khu thing pa na ka sei hi gale tolum ji a satanin advantage agom kom la a helai khu iki bol don hi khat aban ting le helai muna kani bol number 4 jo omdan chu nisa jo ho ama ho tam ta uma hi thing lang mi ho jong ata san ho jong kani lei bol hi chu bol ai wanga anga di lo a bol jingo hi aban ting le thing a sai dinga thing noi song noi ka he poi koi mi nam kim u mo hi
ama ho in atul tha la angadi pon lhagau thing cho ahunga hele alung thim sungawa cho na to dingin tu nia tol kana tha cho tu ai ka tha lo de hetai ta pathina ki pido ding ke pithing ding hin ai la hi nau zo angadi povin black business a bol ho zo angadi povin thil thing lo a bol ho zo angadi povin helaya khatlani in sa ne lo mana khu ke ho hi thing sat ka hi ve ativin na hi chi lhagau thing a hi lo dan kamuchi ni hi aban ting la anjwa ka sei pa cho phone call hin bol pa chan i hin do a cho pathin lagau thi honga mi sudama iti chu chun ta san lam ka tin ka sei chu phem tele ama zo kin dot jing in na ka sei pi chu phem te hele he nge na sei chu di he jong le neu khat ka sei khen ka le khan de hoi tan ngai yin ama sa pena lagau thu phun a bol ma sang wa chu ka sei bang cha mon a bol bol ki bol koi mani ma cha sei poi hi jong le to hi lagau bu hung lu na lagau lam dang dang ki phonga wanui le sit pathin hong ke phong ki na he zowa cho pathin ka hi ati cho ai le lang khana henge pathin ka hi tai ati in pathin ka hi tai tipa robert khun mi bol dam za za le khun o ka te chi bem khan he ti the hin na a hin la robert asunga hung lut pathin asunga hung lut ne ti pau khu so neven abu thi tin na azon le lewa amiel jong ki mukhalo la jong ke la khalo cái vang coi hi cái hết lo amiel cái hết lo lai hi ti chen ka vet wang khu robot miel cái hết lo lai hi thing pat na sei dinga amiel jong ki mo khalo mi bol dam jong ki za khalo na pathina hung lu ne pathina ha me ati na pau khun thil khat thil ke dang bol za za le hi chu we can trust na ta san na thei khat hung di chu ai wang chu hi lo chu robot khu lai hu dana I ma cha bol thei lo na hilanga evangelist nu chen kholam le golhang thang len sein ama ni in bol theina zat zat ka ne hone ta mi sudam da na om hon hengi a bol dam ju ga mei thei cho na ga sei ta diute a bol dam chu ga mei thei cho a hi wanga ka question chu biham a bol dam mi a bol dam ta ta lona jong le hi chi bol dam theina thil bol theina khu hoya hung kon ham chu na do kha awam a chi hon jong na a ji chu langa robert sunga hung lut pa to nu chin khlam te ni thil bol theina kho akimat na lo hi chu hoi tan ve leo chu na ti lam na evangelist pu akimat na lo robert ko mi bol dam za za le ka ta san mei thei chu dan chu ai wa hello helanga ima I pathin en jong ate ha ahung lut na jong hello ama ni chun thil bol theina za cha ka bol hon chu thila no hon chu ai le ahung kon na chu hei lai ham ka ti chu ka question chu ya chu hoi tai va na le pathina kon a hi lo dan ki chi sat mi kon khat chun they go to the far extent saying that amon pi seivam hi chan ge yang a sei jong chu chutia ama hon pathina kon mong hi a pathin I macha amot kam chang chu pathina hi in bol mo anei poi na za mo anei poi ati chu chutia hele atiu cho mi kon khat chan chutia hile pathin a hi mo monga bol mo kedang bol thei bol mo anei lowa hele ipidenga mi cho el bai ho khat be a bol dam lam atiu cho iga ngai to le chun ge ngai tu kham se ri ta cho chong chu na pathina hi lo ja chu amit cho koi ma cha jong ki sudam lo na hi tia chu hi cho hit bang din mu na hi ja chu pathina ko na hi lo alai asung pa athugu the core belief elo the core foundation of GMFDI to pon chu iwa na le di lo hi chu pathina ma ta ahung etia ama ahung na pa en la ema bol lo langa ho enjoy na sei thila business na ti in na bible hi thila in business a bolam satan in business a bolam a bol chu ipiti a bolam business bible hu isa pa wa he trade ati cho trade sum kol ve na abole ati cho ipiti a bolam using lies jowa trade an abol cho vanti lo an kai la chu trade abol cho zo trade abola zo business abola vantil hop thuma hop an kai la chu he chu chu me so pete ho evet chet dio imo chet dio ka dei chana evangelist puna say no malen say kino na chiblam ki chipna chung chang punan sei le thagau thing chung jang thamak ka sei be no min azo len zok kin ka ti bible pathin mi di ta mi sudam hoi na hi le
popularity fame nei hong do hi be ta ai wang secretly they heal so many sickness na aminu ki thanglo aminu ki hello go thima mi tam ta ta na zala dam dim se and I experienced in my life also so ting ta dang ho jang mi tam ta ho bung mi ho taw na zala pathin miracles na to ti cho tu lai pathin healings miracles dia ai ho la ai bia ai pi pe no chu Jesus Christ ai ve mo mo ta thil hale doi la kawa bu ya Bible si mai le ma Matthew bung li chang som ni le thum hoi si mai le chuin Jesus Galili gam awa le aki khop now in tin thu hil len gam swa ke pa na thu pha ai hang le mi ho a hi pe zo siu chu le adam lo zo si adam sa e ti chu na adam lo zo si adam sa in ati chu alang thi hi vei chum vai ya na thu la lo si hi la him pu jun amo cho abodam su ke ye ti chu Jesus Christ in miracles healings are disease na sickness ki to ni su da moi tingale na chikim se su da mai chila chu mi cho elbai na kong chat mo thio bon cha sim do themin ele hi vei za chum ti la hui tingan malaria na TB na am nan chu leprosy na bona asim tha su ke di hi cho ta nga bon cha pa thil ni su dam pi su ke ele chim khulam kaw si business bon wi belo chu hai na mi su da ko hem adam lo mai thi ni kin ka pom nai sai pom lo hil ni chim khulam su dam ko mam lo mi tam ta su dam da na ina nun sol ho na anung na dim set cho ani ha na pai ngan dim set ko ma testimony hong ke phong dim set min kadam tai ti nei sol do ovin ai lanin ha in ka thi di ti dim set ni cho ta bong chu hi ya chu zo na ki chi mai in i khat ta bong hi cho mang antidote ta bong kha cho ai pi ha ai kil khat adinga pain relief kine ta bong na pain relief kine ta bong ta moi chu cho ta bong psychic ho demonic poison ki chip na hi ba tingai class Manipur board class 9 10 tam khana literature khana astrologer pa thu sim khat ani ki sim kha chu miu sen he su ke mai the is the astrologer pa chi vet nai le psychic a ki chin zowa business abol cho tu la ga tha aya chu mi to kina mi tha ding mat ding ko na e chi victim am pa chu ama chu an hola hi le ama chu astrologer lima disguise ani ki bola a ho ahum hol pa lo chun ama ko ma khut lan via honga hi chi khupia hi nom ta loading nom so na le wang sit na bob den ding ya cha gang chara na jam do ngai ta a hol pa chu a that gu pa chu a sol mong jala ama nu ta business ki bol chu hi ji ta bang chui cho hi ta chu mi tam tai disguise a zowa ki chim om na hi cho ta bang ai chilai mu na thil ha leng mu long thil ha nam kim hin jong lu no hi chu ta bang na chu ki vai koi ma su dam lo chim khulam dam mona su dam koi ma am lo mong lo ding mong jong lo ding zang ti za khalo mong ti mo lo hi ya chu amai mi su dam nei tang na sei mong lo ding ai mong lo khat chu ni chu ki chim tai he jong le sei zui ho so cha ti ho hi du thira doi la kawa thu gi a sei kha thira doi la kaw thu ki mo ko ma khalo pi ele chim khulam hong ti pat do pan a hang sak chu hi chiwa te pi kang te khuchia te hi chu gospel da na sak chu bon cha pathin tu distorted abol cho pathin tu distort abol cho chinui dia chu ama hi pathin na to hi pathin le nga ma ding hi ta banga pan na thei hi ni su dam te ga ti chu ti thei mo mong lo no ti chu hi nia chu ti cho ta bang ni se mo mong lo de le ta ga chi tu cha chu tham ba ka se ti Bible la chi le tinga le ki chin ta Jesus Christ na se ni zon John bung som de ho chu ti mai Jesus ti chin ta ni se chu Lhagao di ta chu avanui lai si mai ke ma pa hinga taw wing ting aman nong ho pi dinga hamon sa chom dang Lhagao thinga hin som ding i chu Lhagao di ta hi vanui hi chu sang thi poisenam tila ma chu mu jong povin he jong he povin no hon wang ni Lhagao ki ti chu mu he jong he lo feeling of thelo ding ai la athu ta hi mi pu de every ho
First Corinthians bung som go langa chu isim tingai ki chin tai ho hi lhagao thiam chen in thin chu hi be ei tin chu ya chu pathin e ho hi lhagao thiam chen in chi dinga chu isim in hi chi lhagao pen chu nam khat building le phung khat building le nam khat building a chu ama chu o ang ki punga microphone do pi le o za thei dinga pathi ti bonga chu lhagao bo ne so le hi chi lhagao thiam ki ti chun thu phu ting ta le hi chi thut ta in sat thing na ti hi chi pathin thu hi ei hiểu chin liu chu khulanga mai hei te na mial ma te wa ti ni khulanga tang khul te na mial ma te na ho kanam ngai lu pen te pu ki na ma hi chi chu lhagao ei poi ki na I focus you pathin in gel na focus na dinga ki het na bul piang kun na khat chu hi cho ta mong chu lhagao oi te oi lhagao ki ti ta ma ki phum ne pa pon jesu lhagao ki chu ei hom ni mal che ei hom pi dinga ki chen ta ei ma sila phet na dung ja ei pui dinga pathin thu ta dung ja ki pui dinga lhagao chu ei so pi ta a hin la ong ki phum dinga hin na nga ong ki phum dinga sei ki chen ta ei ngai le poi mai ma chan ki het na sa hi un ai chu ha mong nang hong ma sa ding dan su sia chon si pa mang pha cha pa chu hung ki phum do ding reveal ama chon ki reveal le tus dan su si pa chon si pa mang pha cha pa chu hung ki reveal le chu mang pha cha pa chu pai ham diabol ti pau antichrist thila pu chu ama chu hung ki phum le chu nin ma ama chu hung ki phum ding dan thu pal ke na pathin do na pathin thu a to ki kal kala ni pu na hi chu GMFDI quality do chin ta bul po al asu bru chu ya chu ni no mai pathini ta hi reincarnate ta ta bang na amar new revelation ta ta bang nam avil na ding pa pathin ki pun na ding bible na ki mo pon a him la pathin ta bang mong ki pun ding a sei pen chu antichrist a hi ti ki chin ta bible na sei ya sa tu nya hi world universal system ma chung antichrist khat mu jang hi chi antichrist ko corporate bola mang thak na lampi dan su si pa lampi e hola hin jung chu ching lam chu a khat na ai hi ya chu hi chi lampi chu antichrist lampi chu ki chin ta ki mu hi chu ki chin ta tu nya hi christian hi na hi ki chi sa wa pathin ka tha ge ki bul khu ni ma ki le ko open hi isa so ke ni ti chu pa kai na ki na question khat la ni hin don but di hitin na line comment ka ga se ma hin an to na sei chu kan sei be nong khat chu phen ji su ni mi a bol dom zo ho i vet na le thu sim ho kho ji su mi bol dam le sei zui hon ji su mina ama hon a bol dam hi lo ji su thanai na ji su mina chu mi a bol dom ho chu a bol dom zo wa chu ke ma sa wa ina sa wa la ya chu cheng dan lo chu na bol dam na miracles bol mo ke dang ti hoa hi pathini hol le I hol khil diu hin na chala hen question khat hong ke do chalai pon jo ho chu bol chil ki dang ki ya hi pathino ho ko chu tu lai inam sum na chil ki dang ai pathin to ho chil ki dang a pathin ho ko ding lo ben pathin chu athu ta banga ama na mu chi ku de ti chu tu na ka sei do e chu lhagawin thu ta na hil diu he ti lhagawin thu ta ona za sa de thu ta chu mo su thingin ti pathin thu bang ta nong ting ta le nain kwa miracles ki ti chu at any time na pathinin nang na pui na tung ja na to thi ai la miracles ki ti first expectation na koi lo ding pakai kain hui na thu he ti a pathina sunga dedicated life na devotion life pa chu nei ma sa ngai ti chu ka sei no chule amo hi vele chun tight kisan na hop som mai cham kisan ki piu ta cho hobung ka phut bo ve hobung ka hi po ve ti wang wa ho hobung dana ai wanga hobung hello ki ti chu ta san the hello cho hobung lo wa ko na pathin thu hong e ki ti chu ta san the pon helai question khat hongin na don but te dinga ka dei khat amin thang boy ki ti khanin question an do khat amin ni ta se cha nu hoi nu in ni khat ni le he che thu pon khu hung ke chai ding a hi ati in he chu khu pathinin a question chu ga ve mong tin ipt se mong ipt hung ke chai ding ham ati na ama chama hung ke chai de ham ai lo le pastor hon a chai ding ham anti na na lungel malen se ken chi kan don but sa mi phone call in bol tam ta amin ka sai pi sa tan kan sai de viewers ho zo sia ding a
GMFDI thu phone hi ki chai ding hi chu amhon jong tua amho achama wa jong an sei do hetan abula pana chi aki chai na hum ding hi ke tin tua jong hi ki chai ding hi chu a hin la ka sei banga chu leisit hi setan lal nagam hi na ama in eho gama khatlani je a ibui thu hen mi gama tama tam je tabang he na ni jong le I gama wa he tabang khat hum je a chu I je se hi se o hen a hin ka sei chit num chu pe ham tia he le hi chi hung ki chai de chu ama hoi khang to de na lai chu they are in the prime time te da cha more prime part he chu a khan to lai a bol the lai ho chu ai wa nga ama ho cha lo le thu sei ho hi chapo na jong chang che mi chou nau jong sang che lhagao thing lhagao heta phu thu phong ho na sa che na pathin thu ong ado che ni khat ni leng ki chai de chu ki hon ka sei hat mana wang ki chai lo mai thei chu ama wang pathinin it is enough aphatai ati tingale a chon dano a thil bol aval be se tengala pathinin aphatai ti tingle ki chai ding he bowe hi chu ke ma mu dol ka ga sai hen nangin ni pitin na gelam hi chu question chu hin don but dio hilapu ko na sei sa nga nong se le chim thim phat wa ko kha ve nong ki chai na ti panoi tan na chim moi ta chu to a sei sa ngan khwang ngai le chol ga mu ta chu to aya ko hong ki chai ding ko amol man predictable ki ta chu a pathin pa na sei kha le bi chu ke phat chom kha jo ti la kong be ding ai tai ti gam ti na ka pathin pa kon se ong sei lo bi chu ai wa amol le mo kon amol le mo ki predict ki tan na aya chu hi chang ya chu mai tan ka sei nom chu GMFDI ching kulam ki chip na hi ve ngan team gaul hem hi chi jong team gaul hem la dinga angol pen he ding kata se banui le si na hi team gaul hem tam ta amin na team gaul hem tam cho banui le sa na mang ai chi chu tham khat ga sei ma sangin pai GMFDI hi tai GMFDI hi kum thumai tai ti wa short ba sa o jo moi to hi pathina loi le kum thum len ta ding lo dam 1067 days a tai 3 years ta bangu a tai ya chu EPT pathina zaw lo le EPT hi chan ge chi ki ding de ma ti oi ingai to le ni za ma me ki le na le na kum thum mo be chi ma chai lo e zo bi tyo thiên gạo hem su sim dan sei pi un ka ti vanu le sa da one of top list adinga false prophet to think talent the one who claimed to be Christ adinga ani kya he pen so Marshall Applewhite California USA Texas la kon hin to think talent Jim Jones kito aban tal David Koresh aban tal Joseph Smith di cholo hi amin kya he cho amin hu kya he in cho ai wa nga chu di cholo hi chim khulam sa nga jong influencer ro hu cho ingan hu cho educated ngan hu intellectual ngan philosopher ngan hu madar college la dunga PhD chai ngan hu cho athi naw sang thei jong le musician ho tamatam cho Marshall Applewhite di cho na musician lai philosopher na lai author ram na lai ai la ma chan anung zui mi tam ta girap na celestial body space station tamai pathi ami te hong pui to re ta ki ha sa San Francisco hotel a mi tam ta he tha tu ni hai pathi ni hong pui de ta ya tia ni chini za na jo suicide note aji sa anung ji yo se ni ke tha sa cho chini za na cho anung ji yo se ke tha sa chini za na jo police tam ta ani boi cho na hi ta ju mi ni ha mo David Koresh solo Jim Jones son chu ta bang chu hi ai le cholo chu ve le chun kumizan hing ba sarang boy ne kam cholo chu idea ne nem na 10 Joseph Smith holo chu 10 years to bang velin David Koresh solo Jim Jones solo Marshall Applewhite holo 30 years lang chu 30 years lang ka religion movement achieve chu ele chim khulan 3 years short ba tai ti chu ni za tai chu 3 years pathinum pila GPT theidan Jim Jones solo kal religion movement le diabona pui ho ben 30 years lang chaile tu nai hola kum thum lo hing ngai lo pen chu
cái gì số em tu ham cái gì chứ chú ji chu chalai ka na sei lai ka cho la theim chu phem tila ka sei bonga chu mi tam ta in kum thum jong sot wal tai te ke wang che kum nga ka ti pi hen he jong le pathinin a pha tai ti ting le kum som jong hi the kum a hin kum kho wang a bol theu hen na ji chu we cannot say pathin khona amin ap le question lai hen sop pa pau in phone call hen bolin che question khat a hin dong no min to hi pa pau win na question e pi ham hin seyo hello Trinity cho khai New Zealand là cho cái đại sa. Oh, Trinity chung chang na. Okay. Ke pa me le he chalai ha min dai sa question and bol ji chun ga don but wang vai hitin GMFDI mona thu phone na mona Trinity hi ti sai da amo hen pathin thum na ho ve te cho video clip yang kala do hen na pathin hung ki phung pa ativin thu phone khun a sei chin set ne ama chun pathin hi mi khat hi pathin khat bible chu pathin khat ati cho ai wa mo chen sei chu phem tela pathin khat hi in mi khat hi in apa khanga chu apa mela hu uma acha khanga chu acha mela uma lhagau thiang khanga chu lhagau thiang mela umahi ti chu mitam ta in adi ai mi te hen iki hil naw le ta sanu chu 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 na bible wang chun mi pathin hi khat a hi in a hin la ama ho hi a hi naw percent a hi na mi thuma kilang hi chu pathin thum hilo mi thuma kilang na mi him hilo hi na nei pathin thum hilovin hi na nei pathin khat mi thum percent thum a hi ti chu bible hi ki mu hin hi chu mi tam ta in Trinity the word coin abol hin as aphu do hin hi chu pi tenam da try chu la thum unity mi thum ho ki pum khat na hi chu pathin khat tin he chu aji chu bible idea so ke chu nu pa jong pasal le nu mai chu ahung ki gop tinga hele phe khat mi khat vo khat na ki sim he chu ai le pakai su christian ama le pa pathin ko ma tawa chu nang le kei khat hi bangin ati chu aban te le ta sancha te ho believer sei jui ho ya ta sancha te zo si tu khanga dinga jong khang ki chai chan ge ta san ho zo si hi mitam ta cho millions and billions of people here ai wanga pathinin khat a hi na divin ti chu a idea chu na ki pum khat na hi na chu hi chu bible hi abulla pat ale chan ge hme Genesis 1 isima le pathinin wan le set asimin lhagau thing a lam len lhagau thing ki min pha pe chu iti da na pa khanga chu lhagau thing the ham na hi lai ka chu na ngin na sei no ma le sei Trinity chamcha short loading in na question hong ke dong hi ji chen don but ti onangin jo zo te le ken khat le ne ga sei be no men nangin sei te first page hi phe do ti ngai le god had adding ang kimin pha pa sa pen chu lhagau thing sem tilen pathin wan le se simin ai le si chu lim le gom ba hin tui pi thu tan ki khang sain achunga pathin lhagau tu chung anilam leng le first God had adding on to mention mas pen chu lhagau thing abana Genesis bungup nahi yung chi ki nahi le pathin lhagau chu mihim sunga mihim tel akum khun umzo ta pon te etiket Holy Spirit a mention ki Bible ong ki pat pana God had adding on to mention mas pen chu Holy Spirit el chu hong chi ki nahi le Bible ai ivet nahi le Jesus Christa in pathin hi lhagau thiang bo se hi talovin Jesus Christai pathina God had na hi kitsin ta min thumom da ai se hi chu Matthew bung som ni lege chang som la kona ji kitala hi je chun no chi bin nam tina me yong si se jun ka simon apa acha lhagau thiang in baptize ga bolun se ju ga simon nam ke ma thu pi yaw sin dim ga hil benti ele hi chi pathin pa chapa lhagau thiang chu min se sia thum hi lovin amo hi ta sa physical momonga mi thuma hi dan hi practical ta in that sakine viewer ha ta ngai wo practical ta mi thuma in that sakine hi chu Matthew bung thum na hi chin ta Jesus Christa baptism a chun hong ki mo nei
hi chi Jesu Christa bok ti jong ki muna chun even na hi le Bible a chuni tin sim thei ding om ki in ki chin ta in hi chi min thum ho si pen chun ni thuma hi dan mo nong ai sai ta ne lai si mai le Matthew bong thum hi chi pe chun Jesu zor ko da Jesu bok tai sang ding in Galilea kon in Jordan lama ahong tai di chu ai wang zon ana thu phan nang ma ko ka chan ling zo ati chun Jesu na don bun tu ni sa pu pu ne el sam na chi bena le chun Jesu baptize a chan zo win ati Jesu baptize a chan zo win tui la akon in apo do tan chu in vevin ama ding in van ko a khongin chu le pathin la ga wak pu ba nga ong le chunga chun chunga hong chu amon chun amai ka chapa dei ta hi ka achun kan nga rei te ngei je ya chu pathin thu chun ki chen ta pa chapa Lhagao thing hi na three entities ai dan ki chen ta ai se chu cha chu ki moi vana pa o hong dingin ban ta Lhagao thing chu ba khu bang in ong lem han Jesu Christa chu tui la amet Jesu chu tui la ga dinga abana chung la nga o ga gin sakina abana Lhagao wa hong len ki hi ta achang sia ventriloquist ki te ba achang sia ki hem le ya chu Lhagao thing omen aban ta le pa omen sting ta cha pa omen amolo hi three entities ai momong hi chu God head adinga pathina chu mi thum ki gom ko mo ai ve ti pa ki chin ta pathin tun practical lesson ai sa in ya chu tu like Trinity chung chang hi mainline denomination la azong mi tam pa du GMFDI ko i ko in mainline denomination la mi kha chu three role la ki chi no hi chong chu hi lo he mi khani three role la ki chi mai pon three person mong hi ama specific role la ki chi mai in jo Father Son and Holy Spirit jong ama ona physical entity nei in badale chapa jong hi in abadale Father jong hi cho chang thum hi God iti wa chu pum khat ni hi chu he di ya chu hoi ta ke cha chu he di in chu Trinity tam ta sei ding men chalai ka chu very basic ga explain thei dan sun chung hi le an te na tu ka nge ma ho hi ai te jing ai ti a ke tho jing ai te a tong khom jing ai te a ke ngai lu jing ki khen lo a hi ve mi thum ho hi ama ho chu khat ki ti hi pathin khat ki ti hi pathin thum a ki ti poi ko le zon mu so ma se ginai simai le na not different entity dan ke chen ta Bible na sei su ke chalai chu question chu iga don but thu hin e topic hon ta chun ga ke gam la thim jong le na question hung ja chu iga don but hin comment mo hi thilo hong ngan dan ham mi chom hiu ai le chalai hi thangmin kitipa hin sir nu chin khulam le anung jui ho khu khat vei to pathin hoin thinga kai dingin tiam patep taw ngo hoin kai khalo hom ka he poin na pizza che chong ki se ham ka he poin henge gmf de pizza chong ki se ham ka he poin jong le hoin kai chi vin ti hoin kai hong vin ne I mean ai ho sa ga thing wa le tu ka ko me ti da ko la hoi lai ko ta de wa chinu ko ai le ke pa me question jang chu aji jong mentin ai bi hele topic ga lut kit de hi ten na tu hin topic a ichi manglo na ding in isei nom ho jong isei do then ding tu te lo le stream hung saw wal de hin na ai le tu hin chalai hin okay abana saying kan dei sa chu pet pham tu le mi tam ta chun anjo jong video nang in comment chunan sim do tan ipg a ichi thu hina sei jam ka jat chemi na ai lo le sei din nang het lo ham ti nan sei jing o chu ke henge hi de ham na he jong le tu a mi boina chu ichi hi a hi in chole no na sei ba bang wa chu jeme ja ta san hon Lhagao mang thai na ngai lut na le na ngai lut na ne ten na ki ngai lut ji wa tu ne hi nang ho ading mong kan sip pat han de masanga ka sai ho zo si khu veleo chun masanga ti sai da alung boy ho pathin thu het na ha sam ho pathin tu ha the be se lo ho
nu nau chapang ho na ama ho dinga ki saya hiti hi bowe pathian thun hiti na sai cho hi hiti chu ki sai chet pe o pathian thangwan ma ta ki pawa amu chet na ta chu ya chu tu niang chu GMFDI ta san khat pasal khan in hindo chu mi pathian hung velwa mi bol dama ipedia na ta san thel ham atia la kin jong pathian hung pa chu robot sunga lut hi in nu chin khalam le thanglen sei sunga lut hi poi robot khun mi bol dam le pathian na hi ti thei hen to al sunga lut lo pa ni ma cha bol thei lawa alut lo ho ka hang za sa ana thu sei sei jenga mi bol dam ki sa ho khu ipiti chu ka ta san ding ham chu ki mat thei lo hi ja chu pathena ko nei poi ka til aman jo o ka he chen tai ti chu o pathen thang wa nam lang na hi chu ata san khat nin jong tu nia hi mi khat nin o ka he chen tai chi he di lo he ti chu amu thein hi ja chu tu nia pa na hi masanga mi aboi ho ding ho he them lo ho dinga na ki seya ki het sa hin amo na heta ve pathen thang wa nam lang tu a hi ka ngai lut pen GMFDI thu phon ta san ho nang ho dinga hi pathin ngai lut na khang na ti pau chu a hi ja chu he chi ta san hi ji a chu to hi ngai lut na nei ta pathin thua adi lo na kan sei kit hlan ding hi aban no la kan sei be han ding hi in no ho in na ngai no ma le ngayon lang ki kholvit na ngai nom lo jong le a boi poi na ti la evangelist po he chu hi in ja video in sim ho hi video ki sim ho hi ipija ka sim ham ti chu ka hin hil chi na hi in to chu evangelist po na sei num len sei le ban tele ken hin jom ken nang Policia bung khat chang som ni lege na bai ni tai sin chu ama thu chu ka hi lo hi pathin anga ka din sa the na ding wa ka chi na zo siwa ami ta kip ka pho le wa ami zo si ka hi lo hi pathina ka din no hi ama thu chu ka hi wa ka chi na wa ami ta kip ka pho le wa ka hi lo he sei ju hana to chi chui chul mi hilding mi phoding mi puizam ding hi chui hor na to ki nei adi dia igal miu email ma chu diabol chu tu nei la wa ki chim ta na mail ma khat hung lu na ki het mo sa ki ti chu mail ma la nga pong nei tu nei tu sei sei hi ben ka zan nom poi ti ho chu mail ma la nga pong nei ti ne ke tu nei lai mu na peng peng ho hin Lhagao ka ngai lu jeu le Krista zala mi ka ngai lu jeu hi chu o hi ging jing hi chi pathin ngai lut no o ki ti chu in hi chi pathin ngai lut no he ong gin lo ni ko ting ta le pathin in aphata a hin ti ni ding ko chung gi ding hi chu ki chim ta tu nei he di wi ye chun chong le GMFDI te cho thamak a sei be kit le a lei tur pa ko nei tai sei cho ma ke hi mi chim hor ai mo zo pon mi mor ho bo in ai hor lo te he ti cho ya chu lấy tu la cái lúc đó cũng biết chính ông bôi thì cho nên ngài nalwa le na to nan sei chu ka amen be se elai he mi khanin question an bolen so pite ho question an bolo text nan bolwa jong le namin le na na hin sei vo te de lo le ka don bot lo de he chu le call bol num umin comment a chun kamuin koi tabang call bol nom no mawal lung set tan call an bol the kho poi phone kala ding na question no hi na question wang na do ngai thil dang na sei lo diu na ki pa na thu sei na hi jong le pi jong la dang hi sei da phone tin live stream ki bol hin aswat lo na ding in question na nei wa le question bol na ding call phone number ka pi hi hin call win lang question hin dong tho win ti chu ka hin tip kit na hi ve okay hi chu hin tin ai le jalaya WhatsApp ma text in ball pa hin 948 a ki chai pa hin namin le na namun khat rei lung set tan hin sayo aman hin do hi pungza chita mo live kal walu khavega veng nga ba adi ngai tu kit ngai ran tai kai lam lang phung khat ho wang tai okay hengi ip hele layam question en dong pa hen John bung khat chang ko chang som hin sim hen ati enangin so nevin John bung khat chang ko chang som hin sim hen chu hin sim sa o
van noi wa chu koi hiding hitam ama chun van da le ase mahi ipina sei nom ham question dongwin ka ti question dongwin na question do lo wala langa phat mangji he o izo he the moven lang lung set ta in abana I sei dio a chai na jong hoi tan tin chi hi question dang lo wa hele enjoy sei ma banga chu a root cause hi neu khat ga sei jap kit hitin ivet na hele tu lai mitam ta satanin bei che khena a lep hla na ji hi doctrine ki hil na pathin thu ki hil na pa hi bible chu the doctrines of demons thilha thu hil kiti khat jong omin na bible la lep hla na ki ti te nga hele satanin pathin thu ta to ama thu ta lo error adi lo chu a hal tinga le mi hi lep hla ji chu acha adi akilang ata akilang thu hil bible doctrine to kibang ai wanga chu ama agenda neu khat azaw sa adi lo pa chu acha chu mi ke hem thaji ya chu lep hla na kiti lep hla na hi satanin aki na ya mel se hen hona hung de he pod aji chu bible in pi song satan chu van til mel hoi pen chung nung pen na anasim a heti chu ama chon sit pathian a hindawa pa na chu ama hin ho chu karap a hi wanga chu ama hi van til hen lai intelligent being hin lai chu thil bol thei power anei chu eja chon jo mi khanin question en dongin ibiti dana GMFDI khula mi a boldam ve kiti in mi boldam adam umin ain la to live stream ma chu mi adam ta he poi ai lo hala mi ki boldam poi na ti honi ipi ham ipiti ham ipiti at ta sona sen ham ti khat question ong na chu don bot ding en ki gingen lang ipija chu hi ham ti ha hele ka sei banga chu doctrine iki bul phu na o ki hil na hi pathin thu a ko na ilam vai ting wa hele satanin bai che khena mi a lep phla thei chu khat anjwa ka sei ta chu pathina ko na hi lo na pathin khat a hi in mi khat a hi in ama chu a khanga a mel ki khel le a mi khat ki chim da na ki sei hi chu tu phone hin bol pa khon ama le ma hong ki sei do ta chu na ko ye hi ki he chin ta chu pathin thu ta ke to lo na aban ting le tua bol mi bol dam dan ho jong ivet na hele video a ki sema vel vela ki sei ta chu mi bol dam da na kilang hi chu ai wanga mi bol dam ta pathin ta hi a pathin chun mi bol dam ho chu koi hong a toy thelo na kong chat mo hong a bol dam ma wa ta chula mi cho hoyong chu kho amu wa ki pa wa ki chom le ta chula ya chu bol dam di ho khu anung langa khu akoya passport na anei wa na anung langa khu a sel wa passport na anei wa polanga hi kichim hin ya jo so ne wen thila business abolo he ati lo na chu hi ji hin e chilai ka mi boldam mo hin a hin la nang nin mi boldam ta poina ti hin ipg ham ati pa chu hindon but no nang man sei no mal hindon but wang vai yo Is gam sunga pathinin miracles nani to lai ta chu hingaw them hong mani pa na pathinin dingol gol su sale mon gol su sabin tuiti sana su sale mon ti sana su sabin why pathin miracles to diabol miracles of proportionate a chi thei ham equivalent strength ham so chu bonds kiam thei so ke ya chu izan ham ka strength ai diabol na to thei na nei tu la ya chinglam na to chu ti da win lam Hindu Muslim la azong mi tam ta akisudam nong ding se ni chota bang i het diu khat chu he a cha e Christian pathin ta sante la mi khat dam na ta bang na hin tong ma e wa athu se ala sa chu thila thil ngani hai le hi chia chung dam na chang yo ke pa na lo ti ka se no mai hi chi dam na chu pathina ko na hong ko nei poi ti chu he po to ani dam ta na ani dam mo ta na i pi chu yong le athuil tu se ala sa ki bul phu ne pe chu thila doctrine ko bu siwa ko na hong ki pa na ya chu pathina ko na he poi ki chu het top jing lang cha chu ilum mon jing chu le pathina hi pitira na dam lo chung chu dai pathina pati bu jing hom ti tu ne ka dok nom nei dam lo thuan pathin pati bi bin so pi teo na hin khu chu pakai ke ya nang a hi ti wen lang ka dam jong le nang ma lo pin de ka hin thei ding le nang in nei su dam in ti ding
na lo pi na dinga nang in nei man nom ta lo ki chol ringa nei dia na pakai nang thu ki tin nai khu pathina han dot tap tap su pathin miracles lo pi tam kilam dia o cha chu ai wen ready made answer de you na i bia i dam mo popoli i chon sit no ki khul ta lo i hin khwa ne da cha phalo in yo ki khul ta lo na dai do koi kha koi nan saving e koi kha ma timing du ya bu ne balanced diet is also kelo hygienic lifestyle is also kelo apart lo bunya lifestyle in chi pe khununga e wadinga sickness root cause ngi thai na ero le ko ha apart chai mun lo na pha cha nei mut lo no ho apart cha cha in khuna man lo no ho time maintenance na bol lo da na in khu na body maintenance na bol lo da no hi ho zo si hi khununga da na na ngi thai cho he ya chu nang ma mit mo na chung chona pathin ko ma miracles na kinek pi mu chu chon sit na lung chang in hi chu bang ta na chu pathin the ta ai he ya chu cho ta bang ting ta le chun pathin don but na hi ki za thei ji lo wa hi chilanga abai sa thilana tong hol ai dam na ki hol ji hi sting de chun setan in chanam khat ai leveling a bol ji chirai na chu hep na ki ha ji ni cho su dam to ne bang jong a thui tu ta san chu pathina ko ni ta lo chu hi chu hep na ni hi ji ta ji ya chu miracles healing ki to hin pathin patet mi even so pi tio ai na nang le na pathian kan relationship pa chu di nam ti zo en pathini patit jingmin di chu katit na nom ni a chom za khai nga te di ven lang cái như một thầy số cái on ra thì là live không ví dụ cái on ra thì là live mình sẽ điều ví dụ cái on ra thì là live chứ chú này chú healings miracles ki to hai pathin mang pati mo mong lo de oh in ku pathin pu le in my relationship mai pathin pati jing de ti ka sei do nong ni ti chu in tin ahung so ja thau tan na a chei lang ma no hi ti bin tua hi last days ninu nunga hi satanin spiritualism ki ti chi ni pha thil ki dang bo thilana to na doya ko na mi su dam na chung chung ki to satan an ha bo rin la na satan an ha bo rin la ji je jesu christian koi man ki ha phla sai bin ati koi ma ki ha phla sa lo ding thim gaul hem first prophet vana ko na mai an ki ha sa na lai de chu fire ki ti chu pi ve sa na ha it's the false revival that sa na chu sahi ma ko na vana ko na mai hum kum na ni chu thu pon mu song kum chu it's a false revival ati ha chu force revival ki ti pe ko na mi the ha force revival chi pe ko na mi the ha mi ti ti ngai le tua ta bonga hep na ho aza za na pathin thu na sa lo wa mel chi na ho ho palanga ko na thil mu thea pathin ho pi na pathin phat the na hi ta bonga mel chi na ho ho ko na false revival hum ni chu hi chu wa ko na mai ko ha the chen ge na an to ding dan chu ki chen ta sa hin na to nan chu sa hin hi cho ta bang hi ni nu nga dinga pathin na sa ta warning abol pen chu in ikichi thelo wa hi ta bonga idam mo po pa pathin patip ding igut jing ba le ka so pi teo na in ku chu pathin thu ta ko ema na dam te na dinga dam na ding hi ko le ya mun ting dam ting na dal le ne ka si chu na na ha le ka se ai le pha chung sau ta in chei na lam mano taw hitin comment a hi question umam ka vet le question lo angai ngai na question lo da na hi ka mu be se point okay lai ha koi ma cha bol dam le dam lo chung chang thun ke ma mu do hin sai kit wang bai le
bol dam theina kiti hi i lhagau lam dang thilha in jong bol theina anei hi anei lo he poi a hin la report tam zo khu asunga khu GMFDI muna khu ape na khu damda na kilang ai wang polang achi ting la abe ti tam report ki mo hin na kadam thing sele ti hi ki za khalo hi ki hon wa na za kha ola hin sel lang kho pon he jong le ka sai chu chu the question is ita bang bol thein kho ya hung ko tham aji chu pathin thu to ki to lo wi ja chu hi chu kho ki sai hi in ai pi le hin chai ta hetin pathin tu ni Sunday special live a hung za ho zo se viewer ho zo se na bon cha win ka hin lim kin win ka ki pa ne thom sa thu ka hin kan sei khom na hlona isei do ho zo si chu no hon jana phat chom deu ka ta sanin chole aki sei laya akit ding le sanga poimo zo tam ta hung ki sei be den lai aji chu ata san lo ho dinga jong thum poimo ta am hi na mi ji a hi ki sei jing a hi to a het ka sei ba bang sa tu apat na hi GMFDI ta san hon jong amo ho en jong ki gel do na anei theina diu thu chule midang ho en jong holaya chu ka chi khela pathin thu ka het khela la ka hlep la akom the ham ti lai ho jong agi gel tho agi gel lo thei diu thu tam ta hung ge sei ding he in evangelist pu hi an sol do taw hetin ama jong boi ding he in evangelist pu jong phat man tam ta te ho na hin pi ki na tu nia lai mona online ai ki mu to thei ki jin pathin ka thang vai nang ma chunga jong ki pa thu ka hin sein na sei be nom a chaina dinga vai la na ding na sei nom ma la tu nia dingin nangin hin sein lang akit ting la Sunday ni kit le ki ho kit ding he evangelist pu in vai la na khan hin sei o bula ka sei pen chu khat be repeat king ka ting GMFDI ki ti hi van gam ngai na focus zo si ung hial sa na pathin thu ingai na diwa ko na inun na diwa ko na i focus u si fung ball hep na thu pi pen chu in ki teng ta le pathin thilha hi chu ho si akiba khom the na hin tong khom the ta ei hem chale chu in abana pathin thu bible acham kim pon ya chu ke man ke nai ti chu cham kim sela phun là thế là cái màn có hẹp nào này thì thu phun cho in thì tiêu dấu xì cho tiếng ta lệ van tiền lệ số giá tiêu hôm nay hung kỳ lệ mà ai hiểm tháp bao in cái trên ta chỉ bắt hiên phu đầu năm mô thì là gạo hi thì sẽ tu nên hết chỉ tiền cái bon savin mình chỉ GMFDI hi na im na chịu à idin na chịu à na satan đầu hi tiền bắt hiên phu pan sanin pathin mi ten thu tai her wa pakaya ding na sa paten la wai le hi chin ila wai ma bot ki mi a hep pha le ho zi ana to the mi in mi a hep pha lo ting a ki chai ji ngi ai chi a ki che ding nang la ke a pathin a koi in ye chun ham san kan pang hi te ki chu to nya ki gospel viewer do se na bon sa ka vai ha nom ni be pathin na bu taw han ele kipa mi evangelist pu phat man tam ta na hin pi jin chunga kipa thu ka sai jin nang jong kit Sunday le ki mu kit ka se ven ma jong dam selin pathin um pi ta hen ele so pete ho evangelist pu to ki ho naw chu hi chan chu hi tan tin kipa ome na ho in viewer ho ji a hi video ki sim jing hi in video hin vezinga i gospel hin support na video hin vezing ho live stream ai hong zaw jing ho na bon chunga ki pa thu ka sei a chaina dinga kin tu nya ka sei num ka ke no na ka hin sei ho la ka a khum kha na ding ta ba ka hin sei num chu pe ham tele ta ka sei hi tua hi GMFDI te ho en aki giel do na diwa thu hung ki sei ding hi ama ho dem na in ke sei hi jong na pathin thu a hung ki sei ding he ji achu hung ki sim jing na lai ding he in akit Sunday thing le ikimo to kit deu hi jong la tu nia ka hung ki holem na na tu khum kha na denga kan sei nom chu e ho in i bol diwa thu pi pen chu ata san ki gu a ai lo ablung boy om na lai ya jong le na chu jong le GMFDI mona thu pun ta san ho
da ma ho adinga ka sei num chu phem tele e pi hi le thu phone hi pathin thu scripture hi ho dinga pathin thu ho dinga the sole authority akinga ana hi chu hi chu chun ki tu he nam ti chu na patep mo ngai na vet jingwai ngai chu a hin la nang ho hin ka vet na he le nang ho feelings nang hon la ya na mu ho hi chu ho thil jat chom kidang mei thei kidang ta na mu mei theu na hi chi thil lam dang ho na mu mei theu hi jong la na experience ho la na emotion ho na thil mu ho a chu pathin iti say da pathin thua ka tutip ka patip now hin ti wale na bol khilo hi we cannot depend on emotion le experience na nei ho mai me a choi thelo hi pathin thu hi pathin tu chun na simo ngai an hi pathin tu chu thing bana ka sei hi pathin thu chu na simmo ve na simpo ve ka ti hi poi he jong le na pathin win bible chang khat cha jong bai hat na sei thelo khu kai ka lungdong pen khat hi adang chu sei da phat tang e tu ta di hin na bible to chong le i hodinga achung nung pen akinga ana chui bem tele pathin tu a hin la nang ho in o pathin thu sanga pathin ta san ho pathin sanga pathin thu ngai sang ho la pathin sanga pathin thu ho sa ho ne ti ka ki pai pathin thu ka ho sa joi aji chu pathin thu hi mezo si ki nga anai ta san cha te dinga na chong le GMFDI ko na thung ke se ho hun pathin thu oina a hin pu lun hinam khat aban ting le GMFDI thu phona ko na khu Krista adop sang hinam Krista ti hi tong Krista chungchang thu ki sei na mong ka za kha ta le ting no to sei ki thol na ki za khalo chu thila thu jing no ki man cha na thu jing ki za chu yas ka ngai lo he tai na video ho ka vet lo he tai aji chu bible in pathin lhagau thing ahung tinga hele Krista thu jing a sei de te chu na ama pathin lhagau thing chon ama le ma thu jong ki sei lo de te chu only Christ Krista adop sangding a thu ho adop sangding a thu ho a hil thim ding mi ho a het sa ding ki si na nei sa ding ti chu tu nia hi GMFDI monat ho gata san ho mitam ta in sunga aji to ki khandi dia aji to ki khan lewa in sungmi to ki na a mitam ta no ma chu na ki na ho chu pathin thu na ngai wa ti sei da nun nem ta na ji pan an za da na ji nun an za da nun nem ta na thu he la pha hen ta chu hang zau wa na thila thu jeng na ta na saya GMF du thu jeng na saya pathina kon hello pathin thu jong hello wa na ji na ki na pi na ki khen pi hi chu na ki oi hinam ki kholovin he jong hi ka sei no men hi pathin lagau thing a he a le ngai lut cham lungmon ke pa ti hol lagau ga chu i lo ding wa lo ma hi he chu ka sei be no men aban ting le pathina kon a hi lo naka tam ta kana sei ta in video ma sa ho chun to ka sei be num chu pi ham tele pathina kon a hi mo nga hele pathin dan ho hi adop sang so ai wanga pathin dan so adop sang lo chana adop sang lo ke na number 1 mi sei sit na sei ngai sei mi that pa chuna tha ngai atha chule langa low ham business ham bol pa athing lo pa chun a bol ngai a bol he chu iti pathin lhagau na to heding ham pathin thu to ke to poi kiti a hi pathin dan thu adop sang lo a hi na pathin dan thu chun pathin hingjing pathin chu mihim mela mihim lima ai lo la thil sim lima ki ho thei lo chu ai la na hon pin bolwam lei to la chu veranda a chu mi khat lima chu na koiwa pathin hunge na tiwa chu na bo khop ma chu chibai na bo chu ama anga na bo khop ma chu robot keng bola kho na bo khop ma chu noi nu han jang jan ni la robot keng bola ka bo khop he hi chu bible in milim ho pathin dang ho ati hi chu chon sit he chu so petia mi chon si chu thiding a hi chu bol ta hi win ai abana hin a chaina dingin anjon jang evangelist ponan saitan bol mo kedang
dam le dam lo thu ai lawa le thil lam dang dang ho imit mu ho akilang ho hi ai hon pathina kon a hi monge ti phot chet na hello cho Jesus Christa Messiah a hi monge pathian chapa a hi monge ti phot chet ni cho ya ama namu wam hoya as ahead do ham Bible scripture pathin thu Torah the law ati pa hi cha ko na cha head do cho mi mol penin jong pathin thu asima o pathin chapa a hi Messiah hi ti chu ahead do hi a hin la e hon chu ibol po ven hi na chule gau thua ni ke sei do ho to chun thu ke phung do ho ai Jesus Christa na ato ho thu le ma thu sei na ho ai lova le ama in imazo si Bible pathin thua gau thua ni ke sei do ma sa ho hi cho zo si chu ahin guil hun sa ahin su bulit na ko na chu pathina kon momong hi ti ke he chu he ta banga chu sei sol cha ho le sei jui ho jong chu sol cha pol ho bang chu pathina kon hi momong nam ti patep na chu pathin thua ko na patep ma chu pathin thu ta chun ke tu he nam ama thu sei hi ke tu e a chon dan chu ke tu he nam a ke tu e jisu so pathin thu patep dan chu en la ho hin e ho in ilungai tu now le e experience in them khat in nei ho hi chu a chu pathin thu yong kitu lo hi a kitu lo na ka chu a chu i ho ikingai wa le ikingai khel deu ilha mang paijal deu hetai so pete ho ki gel do vin chule mi tam ta chun a cheina dim mo mongin ni sang khat lang taw na kamong ove ati good job apai na taw naman hi wedding show bol na dinga na taw ham ai lowa hele pathin nei na dinga na taw ham hi chi no ho an ki dong ven lang na midang ho he taw khola ham so pete ho taw jing ho he pathin mi te ke taw jing hi ke ho di ki tile ke ho bunga jong hi vanoi pum pe hai mi zo si hi practice khat ka nei vin pung sagi jingka ni la hi mi tam ta taw na mang tan lawa min taw na amani ki mang a hi akum kumi zat heta hung ki taw hi no hon kum ni sang khat na taw khom mai wa chu iti se da ki di chapo sa chom na di jong ka hedi pon na taw chu thil pha a hi taw jom jingovin thil pha a hi ahin la show bol na ding audience ngai chat na mi wedding ngai chat na ana taw paw wang chu bol hi win ti chu chang chu ka sai do no min na ai pi hi la tunia evangelist poto ki ho na choi chan chu ngeta in kit ting la sunday ni ki ting la ikimo kit ka seven pathen ni bon cha vin pi ventin question dong nom hanin dong jing velang ken jong ka zo chan thana question ho he kan don but good handing la ya question ki dong ho ka don but lo ka don but hon lo a kha azong le akit ting la kan don but the na kan don but handing a hi in tunia ding in chan hen chai sa taw hitin chen chan hen chai taw hitin mun choma e gospel youtube channel live stream hem ve hozo se pathin dam na pi ventin akit sunday ding la ikimo kit ka 7 na na chi wa nang la nang sumi te ho pathin dam la bit na pe taw hen mang pataw hete